Tala Fou o tala mai Ausetalia le Radio Samoa. Na matua I whaalenga ina se whale sini se afi a ole tu e whapta iai leo o no lo sanga le musa tina ma tamai te to lua sa iei tonu I le se tasi o afia. Na wala wane le fesosoani I whaapavave I se whale le whaitua Claymore I le vave au na uri putira se sawa nei o se afi. E whaisio ngongo a whianga le afi peo na whairua ripoti a na whaasau ina le tamai tamai tina iai. Pea ma le lua sepulu fui muna ngā rua le tape ina o le afi ma lo whaataria nei le suesuenga lo whaia e lo ai le mafuanga. O le so le ana whaelo e le Qantas o le aso pito pisi leo le tausanga mō lato ono le siria ma le se lau 5 wafe o paanga le company pa lele ua fuafua mō whainga malanga I le so. O le whaitau miliona o tangata Ausetalia o le stala mō whainga malanga I le so I le ngata I te tonu lava o Ausetalia au atunu I fafu I le piliota lea I le vao te sema ma Januari. Le mai wha maunga pea marasiria ma le valutes ma le 5 miliona pa se whainga malanga pea ma le fitus fulu wafe whainga malanga le company ma lele. O nisi o waenga ma tele nanga I tangata mo whainga malolonga le Krisimasi e au fiai Bali o Aukilani, Singapore, o Tokyo ma Lontona e mai se le Gold Coast, Cairns, me le pone ma Perth I te tonu rawa I o Australia. O whaelo fo I le Qantas o whao popo le au whaelo au whainga ruenga ma o iei wa lele o whaeleo leo pe a whai iei ni whaele tonu. E manatu leo tālusia o le whaelua o ata o lo o whaelua ai le teimi ai le ita whanaina se tamama so nā tari I te tonu sa lata awale I sini o le afsosoani le sa idia fo I o lātou na whaatino ina le aso le tū la fono. O le tamae ona sufata usanga o Tufik Hamsi, malona atari o Salim Hamsi, te fuluwaru tausanga, sa va ia o I te tonu se taawale lumolo la tau fale, ai anga ia neise li isa la eise ofu fai pulou, ma ta whana le wha malamo le taawale sa ia I te tonu Salim malona tama, au le itoe momo e ese manga ese I te taawale sa ave atu se isi tangata. E to whai si ari ua mai ona mōria leo le mata upule nei, sulwalu lua spulu, lua sultolu, ma lua sulima tausanga le mātua. Ai whai mai leo e si la fia stasi se whamtalanga mai le video o whamtu mai e le leile whasota I waweane pe wala au foi I le Crime Stoppers. Wa mōria foi se tamai tai mai sini o na uwhata ua inalo na ngāo ia o se loli o lo o tumu I ko ngaki po donuts a le Krispy Kreme I le masina taluai. Wa mai na su e le lori lea sa I se pamu I Carlingford I le masina November sa Ruswaruiba ai siria ma le se fulu wafe donuts sa I te tonu. Pa mai whato a to e maua e leo le lori lea o la fua I se kāpaka I Pomare I le aso bando le masina nei. O ata mai le CCTV wa ilua atua le tama tai o oso I te tono le lori ma anga I ese mai ai mai le pamu. O lea la ua wha ilua ua pu e leo le tama tai lua sulwalu tausanga ma mō lia I le aveina o le taavale e au noa ma se whaatangana. Ma le tala muli, whai mai Eddie Jones e le I whaiania lātou whaatala noanga manisi e whaatatau le ngā ruenga fō ua wala winai o ia e ave ma whaia onga ia pani se I wāngana lava le temi ua mai a mai e le taamusanga reipo le larangi le lakapi. O le vasa nei ua whaamaunia mai e se whaatala noanga matu stala o Jones leo le ave ma whaia onga o le Brave Blossoms a ia pani ai sa yeili poti nā nginga mō ia se tema wa pe ua whaatala noa Jones mō le awa noa le whaia onga mō le uni lakapi a ia pani. Ulo o tūmau pēr le whaamtaranga Jones e rei whaia sana whaatara noanga pe o na tā ua, ma nā o le pau le whaatara noanga na whaia o le māsina nei. Na whaelo fo e Jones e manatu ia o te tau nanga I luma, ma e whaamanuia fo I le au Ausetalia, sa ieila na fuafuanga e fia whaia se suinga le lakapia Ausetalia, pe I tai ele I mawhaia na whaatino ina o nei le ilangalango ina le Rugby Australia. Lona winga lao le whaalua I lea o na Avea Jones ma whaia onga le Brave Blossoms, ma ua saunoa Jones o lona whaamoemoe ia o ia pani le whaapito I lunga o atunu ulakapi o le lalolangi. Tala ia re video Samoa mai Ausetalia mo le nei fu I aspareile, tātou whelo I fo I le wās fō paulia, manuia tele le whae unga le vaiaso, whaasoi foia.